omukoro gwo kuziika abagenzi gutandikireje obwo barikushohoza emirambo konka hagati ya speech ya Faza omanyirwe nka Innocent Atuhaire okuruga omu parish y'Ampara areberwa arikukomebwe arikwegendera ekintu kitashemize baziiki ahizooba ryo rwakana burikusheshashesha abazugu bakatahirira famire yakabatangare bayosyenju harikuferamu abantu batano nashanga mama bamutemere ijambi yeje umurambo gwegubye gurya wayirikira arukushora arukunga bene n'ishumu zomunga umutemere ijambi yeje yagwa haka akamutarjire then nshanjire tata byakiri umunda narabijikuru babiri bataka ko zireki bataka bishiremo because there is a lot of insecurity in this area because of corruption. Yes. Omushamba kwita abantu bintu kumaze emyaka 16 since 2008 bwa nyuma ya Faza kukomebwe akegendera abanyabuzare bamwe bagerezeho okweshengereza haba hariho omuntu orukubasa kutwara omukoro ogwo kuziika omu misho bitu yabura nikwo abatura bakasharamu okuziika hatariho shara yoona Isabe cyangwa kwenda baragira kwagwaro nizo ariko basa kuvegera ogu yareja n'abashaba n'abeshengereza mu gihe uteka isingo bakomushomesa nabasa kuzikisa naruko ndijo mushomesa wena okwita abantu aba kikijaho bwa nyuma yo kubarukaho obutikiriza nahitaka erukwingana hikatano nina hagati yabo nabaranwa ekiretire na bamwe okukomwa rero hakabarukaho okuhora enzigo konka n'obundi mureke twerinde ihitwe neitweka tuta iraka haba humayumba 10 abantu omuraba muri hakitweka hakuba ekintu ekikyagwaha tokamanya obukyagwa hano wawe nawe wage ntisobora kuyiza cyo kibere kibi turetiye izina ribi nk'abariyonza kegombera riyonza kadisi ya Kyegegwa wahora bakutera amasimu bakubuze kibere buri Kyegegwa nugira ubu so nisha abantu mwegarikemu polisi negira ngo abantu batano ahari 11 kandi abarikuteekateekwaho bakiburiza misho omuruna b'ebembezi abarya ha rurengo rw'ekyaro hamwe na hamuruka gasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.